Ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza nizere ko umeze neza n'umwanya w'amakuru ni amakuru turaza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zirimo izuko Perezida Paul Kagame yirukanye mu rwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora Assistant Commissioner of Prisons George Ruterana ndetse n'abagenzi be 218. Muri aya makuru kandi ndaza kukubwira ko Perezida Paul Kagame yaganiriye na mugenzi we Uhuru Kenyatta baganiriye ku makimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru ndaza kukubwira ko Bishop Gafaranga ubujurire bwe bwateshejwe agaciro ndetse yagumishijwe mu gihome iminsi 30 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi Iwarikare wazarendo irigamba gusubiza inyuma igitero cha M23. Aya makuru ni yagezweho muri aka kanya nubwo turaza kukubwira nandi menshi agiye atandukanye nkaho Cardinal Ampongo yanenze amasezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasinyanye. Aya makuru yose turaza kuyagarukaho ku buryo burambuye, ni amakuru ushobora kugiramo uruhare uduha igitekerezo ariko kandi ukibuka kudutera inkunga no gukanda subscribe. Turi bashyashya ugomba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wa mbere mu kubona amakuru n'ibiganiro byose dutambutsa hano umunsi ku munsi. Ndaje mu kanya ni nyuma yo gufata akaruhuko gato cyane. Mbere yuko twerekeza ku nkuru ivuga ko FIDC ikomeje kurunda ingabo ikareme hafi ya Kivu y'Amajyepfo, mu nyemerere tubanze duhere kuri inkuru ivuga ko Perezida Paul Kagame yirukanye benshi batandukanye by'umwihariko abo mu rwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora barimo Assistant Commissioner of Prisons uwitwa George Ruterana ndetse n'abagenzi be 218. Uyu George Ruterana yari asanzwe ari umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubuzima muri iki kigo. Uru rwego nirwo rwemeje ko we n'abari abagenzi be birukanwe n'umukuru w'igihugu nubwo impamvu yatumye birukanwa itigeze itangazwa. Itangazo ry'uru rwego kandi rivuga ko Perezida Paul Kagame yasubije mu buzima busanzwe 8 bari abakozi baruriya rwego, abandi 2 barasezererwa. Umukuru w'igihugu kandi yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru ba komiseri barimo CIP John Bosco Kabanda wari umuyobozi wa diviziyo ishinzwe uburere mboneragihugu muri uru rwego nyine, cyo kimwe n'uwitwa Kamil Gatete, Mugisha Munana Salim ndetse na Rutayisire Nshoza Emmanuel. Ba ofisiye bakuru 10, ba ofisiye bato 14 na ba sus ofisiye n'aba wada 60 nabo bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Usibye abirukanwe, abasubijwe mu buzima busanzwe, abasezerewe ndetse n'abashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru, hari n'aba ofisiye bakuru b'uru rwego bazamuwe mu ntera. Aba barimo Chief Superintendent of Prison Moses Nawiheba, John Dusa ndetse na Kamugisha Michael bahawe ipeti rya Assistant Commissioner of Prisons. Ba senior superintendent barimo Beatrice Uwamahoro, Olive Mukantabana, Jean Pierre Olivier Bazambanza ndetse na Sengabo Emmanuel Hirari, bo bazamuwe mu ntera bagirwa ba Chief Superintendent. Ni mu gihe ba Superintendent Mukeshimana Marie Rose, Butare Godfrey, Ntakirutimana Eric, Mukeshimana Mwizerwa Dative, Niyindora Theoneste, Bugingo Jeannette, Ishimwe Emmanuel, Barushimana Are Gilbert, Mugisha Alex Celestin, Muragizi Patrick na Ntwari Remy. Aba bazamuye mu ntera bagirwa ba senior superintendent. Aba bose rero hari n'aba ofisiye bato bazamuwe mu ntera barimo 3 bahawe ipeti rya superintendent bavuye ku rya chief inspector, mu gihe 10 bahawe irya inspector bavuye ku rya assistant inspector. Ba sous-officier n'aba wada nabo barimo abazamuwe mu ntera barimo 62 bari muri sergeant bagizwe ba senior sergeant, ba kopro 20 bagizwe sergeant, mu gihe ba wada 77 bahawe ipeti rya kopro.
aya rero akaba ari amakuru agezweho muri aka kanya. Munyemerere dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko n'ubundi Perezida Paul Kagame na Uhuru Kenyatta baganiriye ku makimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame kuri uyu wa gatanu yakiriye anagirana ibiganiro na Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya. Kenyatta wayoboye Kenya hagati y'ibihumbi 2013 na 2022 ni umwe mu bahuza bashyizweho n'imiryango irimo uw'Afurika y'Uburasirazuba EAC n'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC kugira ngo babafashe abanyekongo gukemura amakimbirane yatumye bamwe muri bo bafata intwaro. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro ku rubuga rwabo rwa X banditse ko ibiganiro bya Perezida Kagame na Kenyatta byibanze kuri gahunda zigamije kugera ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gukemura impamvu muzi z'amakimbirane. Kenyatta yakiriwe i Kigali nyuma y'iminsi mike Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria nawe ahagiriye uruzinduko rwasize agiranye ibiganiro na Perezida Paul Kagame. Obasanjo nawe ari mu bahuza bashyizwe na EAC ndetse na SADC. Kenyatta kandi yaje mu Rwanda mu gihe i Doha muri Qatar akomeje kubera ibiganiro bikomeje guhuza leta ya Kongo n'umutwe wa M23 bamaze imyaka irenga 3 n'igice bari mu ntambara. Bamwe mu badiplomate bari hafi ya biriya biganiro bahamya ko biriya biganiro biri kujya mu cyerekezo cyiza ku buryo hari ikizere cy'uko impande zombi zishobora gutanga agahenge. Amakuru kandi avuga ko M23 na Kinshasa bakomeje kotswa igitutu na leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo bashobore kugera ku bwumvikane. Ni Washington mu kwezi gushize yanashoboye gufasha u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusinyana amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington. Ereka mbere yuko twerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkubwire ko Bishop Gafaranga yagumishijwe mu gihome. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ruri i Rusororo rwasomye umwanzuro ku bujurire bwa Habiyambere Zakari uzwi nka Bishop Gafaranga rutesha agaciro ibyo yari yatanze asaba kurekurwa. Bishop Gafaranga azakomeza gufungwa mu gihe ategereje urubanza mu mizi ku byaha byo gukubita, gukomeretsa no guhoza ku nkeke umugore we Annette Murava. Urukiko rwasanze impamvu z'ubujurire zitari zifite ishingiro kandi ko nta kigaragaza ko habaye uburenganzira bwe bwahonyowe mu mwanzuro w'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwamufunze by'agateganyo kwa 23 Gicurasi 2025. Mu iburanisha ryo kuwa 7 Nyakanga 2025 Bishop Gafaranga niyigeze asaba imbabazi cyangwa ngo yerekane kwicuza, ahubwo yakomeje kwihakana by'umwihariko ahakana ibyaha avuga ko ubushinjacyaha bumugendaho. Yafashwe na RIB kuwa 7 Gicurasi 2025 nyuma y'ikirego cyatanzwe na Murava bashakanye, nubwo nyuma yaho uyu mugore Annette Murava yongeye kugaragara asa nk'uri kwicuza. Ni nyuma yuko yagiye ashyira urukiko ibimenyetso bigaragaza ko rwose atari we watanze ikirego ndetse akavuga ko nta kibazo afitanye n'umugabo we Bishop Gafaranga. Aya ni amakuru agezweho hano mu Rwanda. Ariko reka twerekeze hanze yarwo mubwire ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje gufata indi ntera ndetse yewe imyiteguro ya gisirikare myinshi ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abasirikare barenga 7,000 ba FIDC bashyigikiwe n'ihuriro ry'ingabo kugeza ubu zitaramenyekana ku mugaragaro baherutse koherezwa i Kareme umurwa mukuru w'intara ya Tanganyika, aho bateganya kwerekeza Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hafi y'umupaka n'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Iyi ntambwe igaragara ko yateye kwibaza byinshi, bati ese iyi niyo ntangiriro y'igitero gikomeye kigamije kwisubiza imijyi ya Bukavu iki gihugu cyambuwe na M23. Iyi nkuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com ivuga ko kohereza ingabo binyuze muri Kareme mu majyepfo y'ikibuga cy'intambara byerekana ubundi buryo bwo gukoresha izindi nzira bitandukanye no kunyura muri Kivu y'Amajyaruguru ubu hatagishoboka.
igice cya Uvira na Fizi cyamaze igihe kidatekanye neza ubu cyaba cyagizwe ibirindiro by'inyuma byo guhongera gukusanyirizamo ingabo no gutunganya ibikorwa bya gisirikare bishoboka by'umwihariko mu kuba barasa kuri M23 nk'uko amakuru aturuka mu gisirikare cya Kongo agera kuri TV5 Monde abitangaza ngo urujya n'uruza rw'ingabo n'ibikoresho ruri muri gahunda yo kwisubiza ibice buhoro buhoro hagamijwe gusubiza inyuma ibirindiro bya M23 yashimangiye mu mezi ashize ku rugamba. M23 ishinzwa kubona inkunga y'ibikoresho n'abasirikare bituruka mu Rwanda. Ingabo zayo zikomeje kwisuganya zishimangira ibirindiro byabo muri Rucuru, Masisi no mu nkengero za Sake mu gihe zongera ibitero byazo mu majyepfo. Mu itangazo riherutse gushyirwa ahagaragara ihuriro M23 ryamaganye kohereza ku bwinshi intwaro z'intambara kwa FIDC ku mirongo itandukanye y'imbere y'urugamba kandi riburira ko intambara ikomeye ishobora kuba mu gihe cyose FIDC yakomeza kwishuka ikora ibi byose biravugwa mu gihe impande zihanganye ziri mu kindi cyiciro cy'ibiganiro byitezweho guhagarika intambara ku kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu byombi rero bikaba bikomeje kugenda bitumvikana ku mpande zombi by'umwihariko uyu munsi bikaba binavuga ko Wazalendo yigamba gusubiza inyuma igitero cya M23 Imitembe. Kuri uyu wa kane tariki ya 10 Nyakanga Imitembe Katobo mu gace ka Banamurindwa muri grupoma ya Kisimba muri territoire ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru biravugwa ko kuri uyu wa kane tariki ya 10 Nyakanga habereye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na Wazalendo nk'uko amakuru agera kuri bwiza.com abitangaza ngo inyeshyamba za M23 ziri ahitwa Ihura zagabye igitero ku birindiro by'abawazalendo biyita abakorerabushake bashinzwe kurinda igihugu Matembe ahagana mu masambiri ku isaha yaho mbere yo gusubizwa Ihura. Amakuru akavuga ko imirwano yamaze amasaha menshi mu gihe umubare w'abapfuye utaramenyekana. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu muri ako gace hari hatuje kandi muri iki gihe hakaba hagenzurwa na Wazalendo. Icyakora amakuru akomeza avuga ko amakimbirane akomeje kugaragara muri ako gace kandi ibintu bishobora gufata intera igihe cyo ari cyo cyose bitewe n'ibikorwa by'inyeshyamba byiyongereye muri kariya gace na Warikare. Abaturage ba Mitembe bari baramaze guhungira muri Pinga kuva aho muri ako karere hatangiriye amakimbirane. Ni kenshi M23 yakunze kugaragara ndetse iyo na Wazalendo batumvikana. M23 igashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine ari yohereza Wazalendo kugira ngo igabe ibitero kuri M23. Reka nanjye nsoreza aha andi makuru araza kuba agezweho ni mu gitondo ubwo ndaza kwanzanye amakuru agezweho. Ngushimire cyane wowe wakanze subscribe, wowe udukurikirana umunsi ku munsi.